Ia e whawhelo i atu I le mamalu o loutou vasenga o le au whasalau. Ia tainane po I le tapu inga Samoa e lua. O lo whapeo na mai mua whawhongwhonga mai pia whapeo o laiva tatou a whasalaunga I le nei taimi. I so maa vale rei ma le fionga I le Kovansili. Ia o le aua mai alfontanga ale Atoa o Samoa. O le lua I o fono talu na toe whaavaina I lalo le ingoa lea o Atoa o Samoa. Mai o le naunau ta inga ina ia turiloa wa ele I mamau te le atu ia le fonotanga mua mua. Ina ia paveo na tapue le whaamoe moe o le nei ngāruenga ia peo no tau sila fia ele o se ngāruenga fau sa whapea foi ona whaatino I nisi foi o tausanga o mawai ia ua motusia foi ona o le taimi o le COVID. Ia ai o le sato moli mauina sa masaini I le pepa o le malienga. Ai o le malienga a mata o le afe salau paluono. Lona winga ua au tausanga lava. O le ua mai au na saini le malienga. Ia e ona tūlanga o te tele o le whangasolonga o ngā duenga e whasino iai le nei whamoe moe le nofo a mta ngā duenga ma vaenga tau ati e ese. Ai o loo iai foi ia se whamau maunga o I unga fono o le nei fontanga. Ia mau te manatu a mai a tāpena le lei o na whapea lea o na awina atu I lunga o awala tere vavave. Ia mo loutou sila fia foi lea ma oto ina ia vaenga ese. Ai tau ia no amata mea atu whapea. O Samoa e lua, o ni pulenga whaale malo, e ui e ese. Ia ai le tau whaamatalaina o Samoa lava, o le tino e tasi o le hainga. Mai o tātou o atu motu la iti tau atia. Mai ono tātou te ele ngata I o tātou bāwhiso o tai. Masani ma le whawaina. Ai au ngāle ngā rurue lima whaatasi o whainga malo. E whapeo na whaatupula I ai ia Lemanu ia I tangata lau tele. I malo e lua. Mai o le nganga lava lea sa whaavai na mai ai ia nei whatal noanga ma lea ua tuli loa. I lalo o whainga malo I le nei vai tau I le tūlai mai foi o le fionga I le aliko vana. Ia whapea foi le swinga foi o tātou whainga malo I le tausanga o vai. O tūlanga masani lava o lo ave iai ia le tūlanga o le whamuamua o le tūlanga lea o le economic sector po le tamau a inga. Ai mai se ia tūlanga o whewhataua inga. Ia ele ngata I lea. O le tāpena ina o loa mo le whaamoe moe o le whewhataua inga. Au wala e mawhai ona ngā lurue whaatasi ai a tātou mālo e lua. Pe amata mea atu I nei, ai whai ui Amerika Samoa, tau na whai ma whaata I te inga. Ia, ma le whaulu whale atu inisio maketi e whaafai ngō fie, ona o le tātou tau wala atu I Amerika Samoa. Ia, ele tau whaamatalaina, ia le malo tele o Amerika, ia o se tasi leo maketi e tā ua mo tātou. E tele lava ia au wala whaapisinisi, foi le ma banoa sa fatala no ina. Ia ai mai se foi le vaenga o le turisi. O le si vaenga ua sa tau ave malo si foi le tātou I tu atu I Samoa. Ia o le atina ina lava o le whainga whaatoanga. Sa tātou iloa I le taimi o le COVID. Ia le maale o le tūlanga o le fufonga ta mafa I le lalulangi Atoa. Mai a whapea e eise wheau I le tele o le mau wheau. Na momoli mai o le COVID.
o lesi tu lea o le mau o le atunuu I fofonga ta mafa mai o lesi lava tina lea o lo una ia ma ave ia se fa mua a whainga malo e lua e taua inga lava ia whainga whatoanga ma whainga whaiva o tātou atu motu si o mia tātou I le moana ia e whalangolango foi ia le tātou tamau ainga I le ala oa masosia o lo whapena na maua mai I le sami. Mai o le tu foi lea e manatu ai I nisi foi o fuafuanga wha le tūlangi e pui ai ia le tātou sami. Ia walangona lava e malo e rua le tāua o le tātou aua I atu iai I nā whaala potistonga. E tātou te ngā lurue whatasia I mamalo o le Pasifika. Ina ia whaamauti noa le saunga le mūma le pui o tātou aseta I tūlanga o whainga whaiva. O lalo o le vainga le ta o le social sector ia o lo iai ia tūlanga taua onga ma le soifua maloloina. O le soifua maloloina ua le leilava le whaangasolonga mai tausanga ua mawai e ngā lulue pe o ai o tātou mta ngā luenga ia ma le whaamoemoe whaatupula ia pea. Ia mai e tai tusa lavalu I tau o lo whea ngai mawhainga malo I le baenga lea o le tūlanga o le soifua maloloina. O le uti o le au whainga luenga I eito mai whaapitoa ia ma le momoli nātu au nanga I le atunu ulau tele. E le ngata I lea o e whai o tō mai whaapitoa. Ia whaitawina lava ia le au whainga luenga e maise ia le basenga o fōmai ma le au tausi soifua. Te le lava le talanoanga na ave I whamuamua I me taua onga ma avanoa e whaatupula ia e mau avanoa ia tātou whanau mō mata upu taua onga e le ngata I Samoa nei a whapefo I Amerika Samoa. Mai o te manatu mō le tū a tātou ia e te le ia se avanoa o lo iai I le tātou universite o le aunga mtata SS o le aunga o Seila o lo o nofo fo ia tātou ia le usapi ia ma le tūlanga lava le tau lalata ma le nofo toa oi babala lata o tātou o isi avanoa ia e au ngā tele mo Amerika Samoa o le usapi ua mawala lato accreditation mo Amerika mai o te loa o se tūlanga o ngāle nā mo whanawa o ngai I Amerika Samoa. Ia, o lau whiunga, pe o leo amata mea atu, pe inisi tu e whinangalo e te saunoa ne iai. Taila vei lau whiunga ta mia, naua saunoa atu lana whiunga I tūlanga fo o le fontanga. I le tāua tele o le Atoa Samoa, so ta inga o maro e lua o lona autu. Ia o se sailinga manuia mo tangata soifua o Samoa. Ia e meise Amerika Samoa. O le tūlanga amata nao le neif so ta inga mai le fontanga momua. Ia le fo ua whaawau, ia ma whaatanoa, ma whaamausali. Ia e meise I le tūlanga o le malienga tu whaatasi. I lana whionga malmalo Samoa. Whapena fo I Amerika Samoa. I se ta iala a o se tūlanga ia hanga I e luma le Atoa Samoa. E pei o le maluenga tu whaatasi lea na whamautu ina le nei aso ma saingi nei. Ia awale anga I luma o le Atoa Samoa. O mamafa peo na saunoa lana whionga I le tele o whaatanoanga I tūlanga o le au whaipisinisi. Ia peo na saunoa tūlanga whionga o le tāua o le au whaipisinisi ua e lātou te mbawārua ma le malo le malo. Ia awale fausiaina o se o tātou o tenu I nei Samoa. Whapena fo I Amerika Samoa I tūlanga o whale o loa ma aloa
e fausia lava i tonu o si o tātou o tenu. Tele atu o loa fausia i nei Samoa, ia i leo Amerika Samoa. Ia awala ia mwhai on tātou ngā lulue, o loo talano iai le awhiunga palpia, ma le malu o malo ia e me se fo i mātou i Amerika Samoa. I se wha mau sali, ma wha mau tūle lei, ia awale tātou so tainga, ia pawhai ei o na avatu pisinisi Amerika Samoa. Ia wha pēnā fo i Amerika Samoa i nei Samoa. O le isi tūlanga pe on tāno ina i le tātou tūlanga o whai malanga inga i awala o pēmita ia ma tūlanga whapena o lo iei le isi fo i tusinga ma ia ma tūlanga o lo whapena o na saunoala na whionga i se teimi maua sātou lolomi pepa lomi ia e avatu e whai ei a tau silisila iai ia ma whatūlanga iai le tūlanga o mau ioi ia mau iliringa o mata upu uma. O le sifo e tūlanga na whaasoa ma tāno iai ia o le tau vela tūlanga uma al mea tau in energy ia e meise ia tūlanga fsota inga ia talwhiangai ia fuafuanga i nei Samoa. Whapena Amerika Samoa fsota inga lea ia e tūlanga uma i fsosoani pe on tāno atu. O le lava le vaenga o matanga luenga po o ngā luenga fo'i a le au whai pisinisi ma le malo ia o lo whai lava o le autu ia se fsota inga ia wha mautu le fsosoani mai whapena fo'i Samoa i Amerika Samoa. O tūlanga ia pe on tāno atu lana whionga ia o fuafuanga whapena ia e tele lava mata upu. E tele mata upu sa whaatala noina. Ia peon tano atu, ia stemi pasiatu fo'i le e kopi fo'i po o lominga o tuunga mata upu taitasi. Ia au le fuafuanga lava ia le malienga tu whaatasi. Ia o se taiala, ia o se sāwaringa fo'i luma i malienga tu whaatasi o maloi lua. Ia walo na ngā i luma. Na o otis whamtalanga i le whionga al Palmia ma le malu fo'i o Samoa, se whaaftai mai a Amerika Samoa i lo o tau tali malo ia e meise le tātou maafutanga i le tūlanga uma o whaalolonga ma tūlanga whapena i le tāpenaina o le nei fontanga. Ia mo le toile ngā whaaftai lau whionga e meise le whainga malo ma le atanu o Atoa o Samoa. Ia. Alo sano na lo pa popo e ana i foi lea mea e tapu e ngofie ma le satu li loa e tātou o le ave lea o tātou o loa foi lea manufasi a o Fiamē o isi fua whaeleleanga whatoanga o le lawa maua le malienga le talanoanga le ni o toe te tala mai ai ia ma whaonga le taimi awa o mea umaia i whiwhataua inga ma le foile a wanoa e awala tuai a fua whaeleleanga ni po ausia a le tūlanga atoa ma le lelei o produce ia ai o leo o te tala mai ma tuu mai ma se taimi e ngā lulu e ai ma lo e lua e wha mauti noa o lo atoa lelei ia le tūlanga o le standard e te tau ona ausia. Ma o te langona o se fisosoani tele lea, mo le nei fo i tū i le tau mawhai atu o le au whai whatoanga, ma le au whai manufasi, o le au o whale Fiamē, ma isi lava tātou pisinisi whapena. O lea ua longo mai e le whainga manu Amerika Samoa ua lata mai se taimi e tau fiele latou talo whapas. O lea tātou se e atu lava i tūlanga o pēmita, whaavisenga ina i a pēmita o tangata whainga luenga, pēmita o le sefulu whaaso, ma le tolu sefulu aso.
Ai na whaalau tele fo ile mātou tala noanga I se tu fo ile e free le access I le vau Samoa e lua. Mai le nātia. O le fo e whai le nātala I le tātou I tūlangi. Ai mai se lava le naunau mai o malo Australia ma New Zealand. Ia tātou tangata whaingaluenga. E naunau mai la ia tātou tangata whaingaluenga. Ai le o ava noa tutusa tangata Pasifika ma isi malo e ulufale I tutonu o Australia ma New Zealand. Ai pe o se manatula na o lea a matana momoli. A maua ale free foile mobility generally tutonu o le tūlangi. Ia, ewi e pe o le anganga e pe whaafewhewhe o le awa tu uma I tangata Pasifika e nofo I New Zealand ma Australia. Pe whewhewhoi tutuila o le awa tu uma I tātou I nei nofo I alatou. Ai lei o te manata. O le tātou whiwhi o ma tātou tau te nofo I tātou atunu. Ai na alpau ale mea. O le maua o awa noa tātou te whewa I whaafengo fia free accessibility. Ia, malisi atu langa le fo ia e tala noa ina I le mele o le labor mobility tātou tangata ia ave Australia ma New Zealand. Ia, ai le fo e tau te sila fia. Ma Naomi fo ia tangata whaingaluenga mo tutuila. Ai mai se mo whaleia. Ia, pe o isi fo ila atu langa na o lea sa whataltana noa ina. Mai sa o mai fo sui o le company o le Starkist te whatala noa ma le tātou malo I nei. Ia, ai o le itu lava ia e vai le tātou whainga malo e peifo na tātou tau mawhai atu ia I New Zealand ma Australia. Ina ia whaamauti noa o lo malu pui pui a le leia tātou tangata whainga luenga. O lo pui pui o lato wai a tau wha tangata whainga luenga. Ia, ma o lo malu masao ngā le mu mea o lo ngā lue ai. Pe o sina whaapoponga pupula na. Ai ini o tau fisili. Ia, awale umi tele le toi tite a vato le outcomes document tau te sila fia ai. Tai sa noa. Lo whiunga kovana o le tau Fiamē o lo sutusta. O le wuto e whaongan tātou, le nā koe whaongan pe mita siku whaaso. O le lava pe ona saunoa le whiunga palmia o le pe mika siku whaaso ma le tolu siku aso. Ne fo ua saunoa le whiunga palmia I le tātou tālofa pes. Ia e le nganga se ito e taliu atu le whainga malanga whaamautu. Le ua iei le fufuanga a le o le masina fau. Ia po le masina ia tisema. Ia ona whaapela ia le whaangafuina. Ia o atu lava mau mai. Ia tūlanga o Samoa ma Amerika Samoa. Ke sile tui lo whiunga le tūlanga leo sauno e palmia I le tūlanga le ano manfasi. O le lato talau matua popi ma meitua o lo hui sa vatu ma roa le ngau sile o sosisi mpisi. Whapena foi le tūlanga peon whaatano ina oia. O mai foi ia fo mai o manfasi ma tūlanga uma. I nei il whainga malo, I nei Samoa. Ia whapena foi le vaenga le taue amato le USDA. Ia ua o mai ma la whaia lato suenga. Ia ma mauatu le whaamtalanga ia amato Amerika Samoa. O lo o malupuipuia ia fuafuanga Samoa. I le tāpena inga ia o manufasi. Tūlanga uma whapena. Whapena fo ia pisinisi ma o loa whausia lava I tonu o loto I whale. O ia le whiutanga inga ia whaauau ma whapena fo ia na wha o atu pisinisi nei Samoa. I o I Amerika Samoa. I nei fo I nei pisinisi Samoa. Ia o nei Amerika Samoa. Ia e anga I mai fo I nei Amerika Samoa. Pero tasi ara fisiri lua whiunga. Le mtau pule le whio I peo tātou o Samoa lua I pe mita. I le iasi ia lau tō whiro I le iaso mata. I le ia tō sa o loto le whio ai tangata no o Samoa. Saunoa, le al pe mika. Le pe mita wai pe le I tala no ina lau tō whontanga. I le ia tō tala sa o loto le whio ai tangata o no me tō whio ni pe mita. Le ai, nau I el matou tanoanga. I fuafuanga uma ia a lau toi tu tasi le amanoa.
i le immigration a mātou i o i Amerika Samoa. Ia ma whapena fo i le ofisa o whemalanga inga i nei i Samoa. Toe o atu toe whatatanoa. O le ase tūlanga e mawhai e o na whai e ia tūlanga. O le whale tonu mātou i Amerika Samoa. Ia ona e lua anga o tūlafono e ma e sai tie mātou. E whai fo o tūlafono o le whaloto i whale lava i o Amerika Samoa. Ia e whai fo o tūlafono a Amerika. Ia le mena ina umiloa le tūlanga o le fontanga. Ia au toi awele awanoa e toi whatanoa e mitanga luenga i e lua. A le nganga lava i e le fioto le fionga alpanmia ma le nofo atu. Lena sau noa atu le fionga alpanmia le free access fo i lea i le o atu o mai i tūlanga lava o nai o tātou tangata. Le tulino atu le mata pule ano mon fasi fa mo le no fio. O le whatanga le awatu mon fasi Amerika Samoa. O se tūlanga fo lea mo whaoso, pero se tūlanga whakatawa i whapesilisi a le tele. E mo whai o nā batu. Ia, o le tūlanga lana ele i o e tanoanga. Ma malulu atu. E ma whai whaoso, ma whai na wheaweai atu i Amerika Samoa. Ia au te iloa. Ele i au se matou tala noanga po le ale tele. O te iloa o mata upuna e tanoa ia matanga luenga. E la tau o lo whaia ia tūlanga o fisa o whatoanga i nei. A pena fo i whatoanga i Amerika Samoa. Ia on wha mausalilea. Ia on o mai fo lei e lana fionga i lana silisila. Ia ma se vai fo i lo nofo atu. Ua malilie sa mo e lue whaile tūlanga. A o tu ina mai o le awanoa se o te au ai. E tūlanga ia le leo na whausia pe o le fisili lea o le pe fia le avatu. Pe ia a meise foi o tūlanga o le whaoso me whapena. Ia pe o nei vaenga laiti na le whamautu le lei e mtanga ruenga. Ia wale tātou ao le tūlanga ia i le whatangaina. Ia ma le malienga whatasi o Samoa lua. Ia o la whapena o na whai. Ua effective i le whalawa i tele o le malienga. A o ia inga i tūlanga o tāpenanga. Ia o lo whamautu pea. I just want to make the point. O le whapea mai e watatala. Ai ele trial period. Ia. Ko ele mata i tuina i mea umala ia tau te whisiri mai ai. Whamala lua pe o tasi ara te whisiri o le mai tau atu le ia whea mai le lua korasanga nei le. O lo whisiri anga i le pūlenga o fisole o leo a mole o te tautongu le ia le mta o whapea pole le. I tangata Samoa o tūlia ngā te whaasalanga i tutuila. Se se fufuanga foi le pape o talsanga tutuila au mai nei i la lo soia se fe ngai na te sa pe to. I olena na feai mai ole la volo fatino. Na fatino ai le taimi e o foi al taimi le sai le covid a kamna. Sa fa pena ona to e fa foi mai ia i la to foi le sa soltu la fono e mai i nei pe fo isi returnees e o mai fo isi tunu ile fa te piamatu ile saunoanga ile afenga palmia o le tulanga o le sesenga sol tu la fono a sol tu la fonga soli tu la fono ona o tulanga o femalanga ina o le overstay ia o le vaenga lana ua whalonglonga tu i saunoanga aloia male whionga palmia e ma whai ona to e whafoi mai nei ia o isi sol tu la fono ma mawha foi ria ia le iei le te tulou lava ua whasio tangata ma tulanga whapena ia ele o teimi nei ele whai Amerika Samoa ona whai leanga o lo putuia foi i tulanga o tula fono wha federali a Amerika. Kasia
Whawhikaya. Nau whionga le ko mana. Ia. Mai tau munu ta ilau saunanga fo I o tātou saunanga nafi. Na whai ilau saunanga whapea. Ai nisi mata o ko. Pea whapea e whinangalo malilia ai malo ni. Wam ta upuni. E ana ia mātou mta upufou I fontanga nei. Ele o le wina lau tala. O mta upufou ele I mātou tanoa I fontanga o tonai. Ia e nei mta upufou ia na mātou whatatanoina. Ia leua ta ua nei fono ma whatanoa nei fono o le whaongo isi mta upufou. Ia o le border security. O le isi ngā vaenga sa tanoa I le. Ia sa saunoa fo I lana whionga palmia ma le whionga le sui palmia I nā tūlanga. E fsota inga o fsoswani tūlanga whapena. Whamautuina fo I o tūlanga o le infrastructure si tūlanga o ngā luenga whalau e tele. Ia e fsota I fo I ia ma tūlanga uma o awale standards po o tūlanga fo o coach. Fo I e whausinga o mauta, malawa. Ia e mese fo I awala o whewa I o le atanu. Ia o isi mata upu fo. O whionga ole si mata upu na isa no mai ai. Ole whatupula ia o le tūlanga lea o la atu a afia I whala au whasaina. Sa. E whaila tangata afia, au notable ia le whatupula ia o le whaile o le o mai tutono o le tunu. Mai whaile o le puipuinga la o tātou tua oi whaile e sa ili po whea lea e sao mai ia. Ia, ma le tūlanga ia ngā lue whatasi. Ia, e le ngatala I le vāo Samoa lua. Ia, ai lava ia whalapo tonga o le tūlangi o lo whapena o na matai tuina ia sori ngā tūla whono whapea. A mai se o awala whoile sa I le tangata e wheawea ia o loa whasaina nei. Pe o le si tūlanga whou le nā. Mai le mātou whono taruai.